Onye yuko bicanze tugomba gutanga abandi bana ntacyo twakoze mu Rwanda. Muratsinzwe ariko muri Kongo bababwiraga ko mundi mu Rwanda ikiko bigaragara ko u Rwanda rwafata nk'abantu bahungabanya umutekano warwo. FDLR Yego twaga muri FDLR twumvaga muri FDLR bavuga ati FDLR donga abanyarwanda ngo nabantu bica cyane bagira ivangura ariko twasanze ubwo ndikubona uko bari kutwakira ndikubona bizahinduka. Bari bitero wagize mu ruhare mu kugaba ku Rwanda. Ndabo nzi yuko narwanye n'u Rwanda. Narwanye na M23 ariko sinzi yuko narwanye n'abasirikari b'u Rwanda y'u Rwanda. Ufite imyaka ingahe witwa nde? Nje nitwa Ukwishaka Saddam mfite imyaka 27. Saddam kwisanga muri FDLR uricuza iki? Ndicuza igihe natakaje